Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho. Tuyahere i Cabo Delgado aho Major General Ruvusha yakiriye Admiral Mangares ukuriye FADM. Kuri uyu wa kane tariki ya 20 Ugushyingo 2024 umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique Major General Emile Ruvusha yakiriye umuyobozi mukuru w'ingabo z'iki gihugu Admiral Joaquim Mangares wasuye icyicaro gikuru cy'ingabo i Macomboa da Praia. Ibiganiro byabo byibanze mu bikorwa bikomeje byo kwirukana abaterabwoba abo hibishe mu ntara ya Cabo Delgado. Ku itariki ya 27 Nzeri ubwo bahuriraga i Pemba mu murwa mukuru wa Cabo Delgado bibanze ku gusuzuma ingamba zikomeje gushyirwa mu bikorwa mu kugarura amahoro n'umutekano muri kariya karere katewe n'abaterabwoba. Ubutumwa RDF yashyize ku rukuta rwa X bwagiraga buti ibiganiro byabo byibanze ku bikorwa bikomeje byo kwirukana abaterabwoba aho bishe mu ntara ya Cabo Delgado. Muri Nzeri Admiral Mangares yashimiye ibyagezweho mu bikorwa bya gisirikare bihuriweho kuva aho ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Cabo Delgado muri Nyakanga 2021. Yashimye ubufatanye bukomeye hagati y'ingabo za Mozambique n'u Rwanda agaragaza uburyo byagize uruhare mu gusubiza mu byabo ibihumbi by'abaturage bari barataye ingo zabo. Ni Imena Official tukomereje ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nkuru igira iti Igoma imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na FARDC yaguyemo abatari bake. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2024 mu gace ka Kanyarucinya muri teritwari ya Nyiragongo ni milimetero 10 uvuye mu mujyi wa Goma rwagati habyukiye imirwano ikaze yahuje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo ziyoborwa n'uwihaye ipeti rya generali witwa Mbokani. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko iyi mirwano hagati ya FARDC na Wazalendo yatangiye mu gitondo kugeza mu masaa 5:30 yabereye ku birindiro by'inyeshyamba za Generali Mbokani byitwa Taifa. Umubare nyawo w'abapfiriye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano nturamenyekana, gusa isoko y'amakuru yacu ivuga ko hapfuye abantu benshi ku mpande zombi abandi bagakomereka. Intandaro y'iyi mirwano nuko ntabwo iramenyekana, ariko amakuru agera kuri Bwiza akomeza kuvuga ko kugira ngo ihagarare byabaye ngombwa ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirimwami atabara, dore ko yasaga nk'uri kubera mu marembo y'ibiro bye. Nubwo hataramenyekana icyateye gusubiranamo hagati y'ingabo ubusanzwe zifatanya urugamba rwo kurwanya M23, ikizwi nuko kenshi isubiranamo riterwa no gupingana, kutumvikana, kugabana ibisahurano, gupfa imisoro bakira kuri bariyeri n'utundi tuntu tw'inyungu z'uruhande rumwe cyangwa urundi. Usanga rero kenshi ariyo mpamvu ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe y'inyeshyamba bafatanya yise Wazalendo batabasha kunyeganyeza inyeshyamba za M23 bibumbiye hamwe bagamije kurwanya, kuko usanga buri mutwe n'abayobozi b'ingabo buri wese aba afite izindi nyungu bwite arwanira aho kurwanira igihugu. Ni Imena Official. Tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi kuri no nkuru igira iti Burundi umukozi wa banki yakatiwe imyaka 3 y'igifungo azira kunenga perezida n'umufasha we. Umugabo witwa Jacques Ntakirutimana kuwa kabiri yahamejwe icyaha n'urukiko rwa Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi mu rubanza rukomeye. Uyu mukozi wa banki ya BGF cyangwa se magambo arambuye Management and Financing Bank yashinjwaga gusuzugura umukuru w'igihugu n'umugore we. Yahakanye ibirego byose aregwa, ariko yemera ko yagize icyo atangaza kimwe n'abandi ku kibazo rusange igihugu kirimo. Ibyo uyu mugabo w'imyaka 36 yahamijwe byabereye mu cyumba cya sauna cya hoteli iherereye mu murwa mukuru wa Kayanza kuwa gatandatu ushize. Bukeye bwaho yatawe muri yombi nk'uko byatangajwe n'umushinjacyaha Jacques Ntakirutimana yibasiye perezida Evariste Ndayishimiye na madamu we Angeline Ndayishimiye, nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ikomeza ibivuga.
ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko nta kiruta imana yavuze ko perezida Neva ntacyo akora kugira ngo ibibazo igihugu kirimo bikemuke. Ushinjwa kandi ngo yavuze ko perezida Evariste Ndayishimiye arangwa no kwikunda no gutonesha, ngo yaba yaragize ati yahaye umuryango w'amasoko cyane cyane abana be. Uregwa yashinjwaga kandi kwibasira madamu w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye agira ati akoresha abaganga n'abaforomo badafite uburambe cyangwa imikorere mu bitaro bye. Hafi ya bose bo mu muryango we bakora muri ibyo bitaro. Angeline Ndayishimiye afite ibitaro byigenga mu mujyi w'amavuko w'umugwa mukuru w'igihugu cya Kibimba muri komini ya Giheta ni mu ntara ya Gitega mu Burundi rwagati. Jacques Ntakarutimana yemeye ko yagize icyo atangaza gusa ikibazo rusange cy'igihugu kirimo muri iki gihugu, ashimangira ko abandi bari kumwe nabo bavuze ibintu nk'ibyo yavuze. Ati ntabwo nari mfite umugambi wo kwanduza isura y'umuryango wa perezida. Ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga 50,000 by'amarundi. Urukiko rwamuhaye icyo gihano. Benshi mu baturage bo mu murwa mukuru w'intara mu turere dukikije baje gukurikirana iburanisha. Abaganiriye na SOS Media Burundi bavuga ko akarengane kazwi cyane, bakavuga ko ibyo Jacques Ntakarutimana yahaniwe ari mu bintu bizwi na perezida ubwe. Uregwa yaburanye nta mwunganizi mu mategeko afite, ariko aracyafite amahirwe yo kujuririra iki cyemezo. Turacyari mu makuru hano Kumena Official, tuve kuri iyo nkuru twerekeze kuri inkuru igira iti imbunda zakangaranyije Juba ubwo bashakaga gufata uwahoze ayobora ubutasi. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ushize tariki ya 21 Ugushyingo 2024 mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba humvikanye urusaku rw'amasasu rwadutse nyuma y'uko abashinzwe umutekano bageragezaga guta muri yombi wahoze ayobora urwego rw'ubutasi nk'uko abanyamakuru ba Reuters babitangaje, ndetse n'imenyesha ryoherejwe abakozi ba Loni. Amasasu yatangiye kumvikana ahagana saa 9 z'umugoroba ku isaha yaho, kandi akomeza kumvikana rimwe na rimwe isaha irenga mbere yo guceceka nk'uko ibinyamakuru Reuters cyabitangaje. Umuburo wahawe abakozi b'umuryango w'abibumbye i Juba wabonywe na Reuters wavugaga ko kurasa bifitanye isano n'ifatwa ry'uwahoze ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano NCS, asaba abakozi ba Loni kuba bashatse aho bikinga. Mu ntangiriro z'Ukwakira, Perezida Salva Kiir yirukanye Akolo Kolikuchi wari uyoboye NSS kuva igihugu cyigenga muri 2011, ashyiraho inshuti ye magara ngo amusimbure. Umuvugizi w'ingabo Major General Ruri Ruwaikanga yatangaje ko Akolikulu atigeze atabwa muri yombi kandi ko yagumyiwe mu gihe cyose amasasu yavugaga. Kanga yavuze ko ageza ijambo ku banyamakuru kuri uyu wa gatatu mu masaha akuze nyuma yo kubona n'abandi bashinzwe umutekano. Abasesenguzi bavuze ko kwirukanwa kwa Akolo Koli byagaragaje kurwanirira ubutegetsi mu nzego zo hejuru za guverinoma. Bije nyuma y'ibyumweru guverinoma y'inzibacyuho ya Kiir ayoboye itangaje amatora yarateganyijwe mu kubuza agasubikwa inshuro ya kabiri. Ni Imena Official, turacyari mu makuru agezweho. Inkuru tugiye kuba dukomereza kuri mu mahanga ya kure, mu by'ukuri aho umwe mu bashenerali bara ku mugabane w'i Burayi witwa Generali Valeri Zelensky aremeza ko intambara ya gatatu y'isi yamaze gutangira. Generali Valeri Zelensky wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yatangaje ko intambara ya gatatu y'isi yamaze gutangira nyuma y'uko ibihugu by'inshuti z'Uburusiya byinjiye mu ntambara barwanamo na Ukraine. Uyu musirikare kuri ubu usigaye ari ambasaderi wa Ukraine mu Bwongereza yabitangaje kuwa kane ubwo yari yitabiriye ibirori byo gutanga ibihembo bizwi nka UP 100 bitangwa byari byateguwe n'ikinyamakuru Akorenska Parivada.
yagize ati ndemera ko muri 2024 dushobora kwizera cyane ko intambara ya gatatu y'isi yamaze gutangira. Impamvu ni uko muri 2024 Ukraine itari kurwana n'Uburusiya gusa, abasirikare bo muri Korea ya ruguru bahageze imbere ya Ukraine. Reka tubwizanye ukuri, kuri ubu muri Ukraine shahdiz za Irani ziri kwica abasivile izuba riva nta n'isoni. Uyu mujenerali yunzemo kandi usibye Korea ya ruguru na Irani, intwaro z'Ubushinwa nazo ziri gukoreshwa muri Ukraine. Zuruzihani yavuze ibi mu gihe kuva intangiriro z'iki cyumweru Ukraine nayo yatangiye kurasa mu Burusiya ikoresheje misile zirasa kure yahawe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ni nyuma yo guhabwa uburenganzira bwo kuzikoresha. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu ijambo yavuze kuwa kane yaburiye biriya bihugu byombi ko Uburusiya nabwo bushobora kubarasaho bukoresheje intwaro karabutaka busanzwe bufite. Imena official, turacyari mu makuru agezweho kano kanya. Reka dusoreze kuri ino nkuru. Reka dusoreze mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi kuri ino nkuru igira iti Bujumbura, Musenyeri Nahimana yasabye ko imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifungurwa. Inama y'Abepiskopi Gatolika bo mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaberaga i Bujumbura kuva kuwa kabiri yiga uko amahoro arambye yatsimbatazwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika irasozwa kuri uyu wa gatanu tariki 22 Ugushyingo 2024, aho abayitabiriye basaba ko imipaka ifunze hagati y'u Rwanda n'u Burundi yafungurwa. Iyi nama yaje ikurikira iyabereye i Roma mu Butaliyani mu mwaka ushize 2023 ndetse n'indi yabereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka. Ikibazo cy'impunzi n'ifungwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni kimwe mu byibanzweho na ba musenyeri bitabiriye iyi nama, nk'uko byatangajwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana uyobora inama nkuru y'Abepiskopi mu Burundi, akaba na Musenyeri mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yagarutse ku cyatumye batangira inama nk'izi zimaze kuba kabiri kandi zigakomeza. Ati abepiskopi bahuriye muri iyo nama babonye ko gushaka amahoro muri kano karere ari ngombwa duhereye kuri biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara igenda isubira kandi yaje yiyongera ku zindi zagiye ziba muri kano karere, aho abantu bapfa abandi bagata ibyabo bakangara. Yakomeje agira ati inama turimo uyu munsi ni umugambi twateguye kuva umwaka ushize. Ni inama ishinzwe gutegura ukuntu twageraho tukegera abayoboke cyangwa se abayoboye ibihugu byacu kugira ngo tubagezeho ibyo abaturage barimo kandi tubavugira, tubabwira ko dushaka gutanga umusanzu wacu ngo amahoro agaruke muri kano karere, kandi tukabasaba ko bakora ibyo bashoboye kugira ngo ubwumvikane n'amahoro biboneke muri ibi bihugu byacu, ababituye nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro. Ku kibazo cy'ibihugu by'ibituranyi bifungiranaho imipaka, yagize ati muri izo ngaruka z'imibanire tuvuga ko yari ikwiye kuvugururwa kugira ngo haboneke ubwumvikane hagati y'ibihugu byacu kari bitatu. Tugasaba ko rero ababiyoboye bashyikirana bakaganira kugira ngo iyo mipaka ifungurwe, kuko n'ubundi amahoro ntiyaboneka abantu badashobora gutembera, kuramukanya ndetse no kuganira. Musenyeri Bonaventure Nahimana avuga ko bafite icyizere ko amahoro azagerwaho kandi ko bizeye ko batazabura ababumva, kandi bakaba bizeye indi migambi igamije gushaka amahoro ikomeje mu biganiro bya Angola. Nanga dusoreje amakuru, reka tubabwire mukomeze mugire ibihe byiza cyane, twizera ko ibintu bimeze neza.